Ia o te boi fatalo fa bo folo fatu fo ile dei vanga le viafi ia ile aso ngo fu ile a matanga fo ile dei vayaso aso lo le limo le masino se tema lua felua se furu brelua ia le tau ona fo ile nei asiata le o se mai fo ilungo le tato por clave fa wau ile tau tua ma le o nanga a lau Bluwave TV ile aso ma le aso mai lava so fu se pa ile so fraile ma tato por clave fa ole Tautai yae male manuia, tautai yae male malo faiva, tiu te safia ngai masio tātou utino, malo le folau, malo le tauatai, malo le fatotoa, malo fo ile ongosai. Amerika meki mango, malo le ongosai, malo le lototele. O lewa, toa apolima, ia ile nei weekend, na mtua i tele lava, ni tā penanga mani fiafianga, safia ngai maro tātou utino, Uyo leo tito yo folofa mafatalo fantu o tau sa mo tau faingale ve ya mai lava ile tai sama ya na lo fisa ai tupu eluo Samoa le tuimru amar malitoa ya se ya ba ya analenga dura lanta I falemone to wilo I manua malo ba ia nai le popo mapai le solo Samoa no atu fateni tu sala ona ole proklame ole aso fu ole proklame le viaso ia ole ala leo le a no wifi atini tu sala ia ai tatou fatili foi mole ai matatou silimere seunga wa ao fa penga ma feo yo le tala le lei tamai o tapu vai tasi ai ma malu se tatou tuno ia manatu le fa malo ma fa talo fantu pa ia fa le tuno pa ia fa le malo pa ia fa le tala le lei ia fusi le fa o malo tai fa talo fa mo folo fa tu ai siata ilungo le programe o te fia fa ilo antu ia ile aso ko fu masani ia le fo se ei ia le la le le tau sala o le tanto programe o le tauta ia se o to fine ia bea Semu le vanga o le fiafi atalo fatu ia o to taliu mai lo la to ile ia malo fainga malanga le sa to tu ia u nei io ai to malanga tu I New Plymouth yes ia wa foi fa mo le tanto wa o nanga nei. Welcome back, Leaupepe. How was your beautiful Father's Day weekend? Talofa lava Asiata ia whaatalo fatu I le mamalu o Samoa. O lo mai mo I le nei te rea fiafi. You know, it's good to be back and yeah, happy Father's Day to you, my dear brother, Asiata. Yeah. O fia o tau no male manuel mato malanga lea na fai New Plymouth ia ngaluenga fo I ale Bluwave so ole business trip o lea o fai the first business trip out of Auckland because amu ia o lenga I malanga I Samoa, but it's good to be back and happy Father's Day to everyone who was celebrated Father's Day over the weekend. Malo ia mana yo lai io o veto le tau na mana yo fo manto tama alo ke ko si tu na mana yo foi la yo to tina pe se me alo falta ma e me se fo yo lo sei mai le to malanga mana tu fo yo le na to ole o nanga le Bluwave ia e le o nanga le TV e tanto Bluwave TV por BluTV. E foi lá mala o nanga mfona pu e yanta photographer manturo bena. Yeah, man we faftai you know Asiata facing a PCLE ile live ia le kau a New Plymouth wa faango fo I wo matuto no watu ai wa festau ia makonga malipa o malti munga so we love we did go for business so we took photos on behalf of, we were contracted for another company, for the Ministry of Pacifica people who like to capture all of the events. So, they have extended outside of Auckland to give opportunities, you know, communities to showcase exactly what it is, what they're all about. So we took photo shoots. It was very Fijian family, so very Bola vinaka. Pea e ui o lena e saunoa na timu li tau o te rofo ua mane e tau fiofi mai o tau male o fo e whai o tau au. Alo wingo na utara. From this short time, how's the life down in the scenery in New Plymouth? Well, obviously, Aukilangi busy. Trying to New Plymouth. Asiata, you know,
as soon as we arrived, ole ainga lenga makako ai a Asiata, whaamatala mai o langa tama matua leo ua sifi mai o Kilangi. Ai wheme wa misia ia langa tama ia New Plymouth. The difference, they've seen the difference, very fast paced in Masau ke le o Kilangi o New Plymouth, very low key. You know, as soon as you land, it's like a whole new burden lifted off. Just very relaxed. It's like a different part of, it's a whole different scenery. The people and the service. Service. You know, I think Mama Salo o Kilangi wa kele wa ole ngofo ole Karen wa kele fo ko kangaka ko mumuma. You know, and where's New Plymouth? They hardly get anybody come through, so that's all they know is they're very polite. It was very nice. The short time we were there, it was very nice. Ruinga lai te mwhaiona e tango recommend ia New Plymouth mo na ia inga e ta whawai no holidays matula whapena. They said to tele ia le community Samoa le lo I New Plymouth as well. Business is a little bit slow, but unfortunately whekau male ti munga lenga I New Plymouth. But they had the opening of their very first, or their stadium, La Law in New Plymouth. Unfortunately, it was very busy. Wale maua se avanoa e whaesikako updates I ola le stadium fole in New Plymouth, but it was very nice. Malo, well, good to see you back with our team. And Mr. For your Daisy, Maota umale samalanga antu hana le sa malanga antu welcome back. Le tato studio nei au Kilani. Ia moli fa malo I tato sponsors. Le vanga o la fiafi major sponsors le Tasi Market. Ia me se foi le Tasi Cafe ia ma unanga foi o le Vaetolo tato faloa. Tasi Market le ngata o le tato office le tato faloa tele le nai West Auckland nai Triangle Road. Ia e te mau mele unanga ale Moneygram. Yo kaunga mele mo tau le la force Taupea le Moneygram te mo e nai na I le tatou whaloa te lele nai Messi Road le tatou whaloa mo I lantou le Papakura ia I nai Great South Road ia mani tatou whaloa fau tolu fitu Verrington Street I GI cleanliness ia ngata I leo le tatou color shop I Matafele vali ulu, vali kaavale, vali fale, ioe, vali laumaka. Uma tua inga vali, e mai se foi. Mana tua le fale le matafele, e maua I foi ia o loa foi lele mo fatoanga. Tu Leaupepe anga ese, kamala popoa, ia ngana tu sa o fa fengu fie sa peru. Kama kusikolu, ia uma aunga au Leaupepe, e te maua I foi na ia mana I suo, matulang fa pena awa gardening manisi o lo fa pena. Pacific Express, ia tasi le o tatou company phone, ia sama rianga le ia wa mai foi le au e lango so tatou fa mo guys ngata le le tatou Pacific 40 ma le tatou fa voucher, ma le tua se taimi ona to ito no mai le o to back mai ia le fionga le pule. Ia le fionga le pepe, tune tala Lene ia o fia foi la faluti. But antoa ia le ainga ia ngata le le Maota Samoa service stations matulaga uma but initial update initial update I o tula me Samoa me so fa vainga mo Silvia ele tanto butulu I'm found over to Momola no be initial just nay community updates for this week. Yeah, or this week for you, or lea ua celebrates ile Tongan Language Week, or se initiative for ile, or lea ua tuufatasi ale Ministry of Pacifica Peoples. And it's directed by, of course, we all know, le Honourable Albito, male lato team. So please, Taupea, you see it via online. Ka tato wo fatasi it celebrates le Tongan Language Week. So congratulations. Saipe malo. Malo au pito, malo taulava, malo tamasi tahine tonga. Tamasi. Kovi tahine foilole. Those are a few phrases. Visoswani it celebrates le tato Tongan Language Week. Le neva yaso. And also I want to ingalo le tato popular 8-week challenge. Taupea te mana mia le Visoswani a wa
for your health. We've got the popular 8-week challenge o lea ua tu fatasi lea fionga ia Alessio. Their coach hit dub, I think it was Fitz Family to register. But otherwise, not many updates this week apart from tatou updates lea I Samoa. Ia, le na whaptai bea, toi mole toi le whamalo, ma whamunianga o le Sautama. Ia I tama, malava, me se fōna vainga zai, ka ngafi pea, ia ulalo le watau, mamafa mairo ua iluma, le telo le ulalo le laso. Ia, me se fō o tama ma le nganta sio manto ka kalesia, le tama whawhianga inga. Ia manisi o tama malava fō, ma tama fō o le tanto o nanga. How was Father's Day? Mana ia, you know, it's so good for Lily to have that special day. I'm not saying that we're not important, but to have that, to really acknowledge the fact that before you or tamama tu lang pena. Bigyan lang leo le tu, may before imfani tanto faya ya maurunga levi ingo le tu. Faftai tina uma. Faftai thank you to all the mums, the mothers, beautiful mothers, wives, you know, new, old mothers, you know, all young mothers, you know, soon to become mothers, good learning, lesson learning. But faftai me alofa, faftai mato breakfast, lunch, dinner, you know, and if I request in mato wahinga, over to show to lua mai, family faith out. Continue for the whole week. Breakfast, you know, just for 1 week. Please, mums, you know, can you continue doing that? It's a wonderful, wonderful job. You know, breakfast starting today, tomorrow, all the way till Saturday. You know. I said, oh, why I'm not much. She said, you know me, Bear. Every day is celebrating a Yellow Father's Day. She always contributes something here and there. She said, oh, my Yellow Father's Day, fang off, yeah. It doesn't take much for me, but Oletawa is celebrating Tatotama because they work long hours. Nice. They work long hours, they dedicate so much time. You love it, me to fucking out, itina. But they play a vital role in the upbringing of our children. So happy Father's Day. Thank you for all of the sacrifices you make. Happy Father's Week. Happy Father's Week. Not Father's Day, but Father's Week. Anyways, niso tanto update my tanto tunu isa mo fa tu ono o le tanto and time to tio malo longo fo mai le fasin tanto fa so. Ole la walunga mai sa mo le lungo tanto tala le BluTV tanto update. Ia se tasi o alo atali o lo aonga le kolisi o maru fo mana tua le ai o le moenga corrections le moenga ia langa uso maru fo maru moenga but le aonga tu sianta le moenga ia po roma fo i loai ia le sunga ya ameto le sa ia le la to asisila mai ai tanto nala o nisi nei o ilanto. But one from this group of artists, lesa ia tusiina leanta matautia lea o le fionga ili tamatai pa le mia. Le fionga sa whapito, le fionga fia mea nao mataafa. Look at that. That's beautiful. That is such a beautiful picture. Au le lei, mo le whaatara noanga o le sunga ya ameto, e te maua ilunga o le tātou website, ia ma update le tātou BluTV, ia lungo le tātou Facebook page, le sa tusia, e le tofa va ai na Folasa. Ma whaatara noa ai le antali, le sa tusia. Ma ne mea lofa, ia te au. O lo fia ile tātou talale le ama le tātou tole mai Samoa. Na fisilingia le tofa va ai ia le sunga ya ameto. O le hale mafua anga. Ia mana tua, ele whapeto e tau whaiatu, walewa na tautua le fionga fia mena o mi mata awha il palemene. Ai se a ua ia toe manatu ai, e toe tusi le taimi le nei. Ai whamai le tali ale atali i fo ipo o le sunga ya ameto. O le mafua anga na o Sofia ilo ulangona e toe tusia le atari nei o le fionga le tamai palemia. Ona o i e pine ai le maua Samoa, e au le ina i lau a tawaitai.
Oh, beautiful. anga ia me ko fusi mai a me ko mili ronga urumo vento ese lo tamalele io ese lo tamalele tala no mai fa alita mai titi anta mai fa ftai o ma fofonga e mana tua e kau ke fai ma fofonga ai le venga ku o lungo le par tu langa le tu la lo pulo fa ftai tele e le tali a me to me se foi o alo mata ma fa na o lo auto wina e le anga tu sianta i le rumoenga wai longa la toto tua ya Samoa. Long Leaupepe, have you ever been to Samoa when there was when you walk out of the airport, there used to be a massive octopus. Oh, yes, I think I remember. Yes. Yeah, that was one of the Leaumoenga fine art project. Na lanto tele le lanto sao e fo I risi taimi non tala tu le ile tole pole o sina male tuna o lesi o portrait fa pena fo le statue te tele. Ia wailonga ai ia le to mai mare tautua le onga le nei o le moenga ia tolo pulo e le photo male malama le anta mai wo fo ia le tua ia lo mfana o sitanto tro o le sitanto tala o le tulanga fo ile ua mo mia e le sunga i le tei fono ia o mta ufa pro kiki le vaenga le o le ua failosi fina ngalo lo tele o le sunga la o le mani toa ia mai tarusanga nai se fa mani nonga mo mianga ale sunga ya tula ipa e tu sai mani ana la fonga fo ia na ta ua ile tulanga fa bea oni saunoanga la auri ai le faia le fainga balota atu la ile fast por fa tu ile tu sa mo utasi o le afa malolo ile fionga ile al malo ia le la ua tali le sunga ni tei fondo por le sunga la auri male tom fa pe atu o te mo mia la le mayoni proof formel na pesa faisa usau noanga fa penasa na tala po se la fonga fa pe o le faia le fainga balota ia o te le mana tuana no muri tai me fo ia o le tulanga vaenga ia o te le maua te le fa mo nga mai le fo la se paule vaenga na o manino ia na fola I tulanga fo I o anava manu roti ale fast it vai te milea o le toi tamo fai fa fo ile for life instead of a specific years o le al malo e lau te no amanu ia toi fa fo ile for life ai o te le maua la betai tasile na update le vivela mai Samoa ia o le uti man te le songa la uli ia le songa te le tuangai ia au mailani proof o lana saunoanga le fa pe ana fai se folanga if they come to power they will get rid of the head of state the current e manitua la pea o le lawa instead or get rid of o le extend so it's quite an opposite of the accusation yes ai la tatu tiro pea ia il tulanga le o yai io it's quite funny io il tulanga le ia o le isi tanto update o malanga mai le ia le sui le fionga le tei o le tua ngai manitua le mai ale lanto case fo le mal parliament ia le lawa fa le ngai na mai le court ma toi fo ila mai toi ia al parliament le lai malanga mai ai le sunga te le tua ngai o lo Australia te mi nei le sa a fe mai New Zealand ia o lo Australia ia fa tanta pe toi fo mai nei ona toi tali wai le Samoa ia I tulanga fo yo o vaenga o lo ia nei ua tatala le Friendship Park mo le ruai taimi mo mua le o fai ai ta alonga io manai o ta alonga ia have you ever played those games before Pia? No, I haven't Asiata. Yeah, piggybacking and you carry somebody. But I would love to se o se aso ia tato I Samoa pa tai ia ta alonga. Ta ua lava lo manino ma lo malama inisio tanto ta alonga ni pea o moli ngā tanga ioi o tu ngā aifua moa ioi o tu ngā toso ngā mea ioi o moli ngā fua ia o au ngā popo o le tele ia le lato sila mai nisi o tanto ata ia tu atu lunga tato porokalame le rei o le whaatu mulia le o se vainga le sa iai ia le Friendship Park mana tua sa te tala le vaso le ntene ta sila o proketi fai paanga ai le malo mantua taimi whatever na fai a proketi le o tu lai mai le HRPP ia le fai paanga ai le malo o Japani China sapani ia le la ai o le tai au la na le la
mana tu le o te tala lo ia fufuanga o le te wila ma le sisi ngā fu ai Samoa. Le ala na whai ai loa la ka mai le, you know, they're really, very fun. You had to play those in order to bring memories of and traditional Samoan games. Tasi na vaenga ma le tātou update muli a tau tele i o le malolonga. O le ua tō ai tau nuu fo i Samoa i le sona nafi le Governor General a le Malo New Zealand. I le sona nafi ia le na tō ai tau nuu wai ia ma o le a whaatanta mo le vai aso antoala na whai ngā malanga. O le e atangia mai o le ai Samoa se i pa ia le aso tofi o le ai mi mawhai fo na sia nisi o vaenga ma nisi o tūlanga o mataanga ma vaenga whaapitoa le malo. Ia ma o se tasi o lau alunga o lana whai ngā malanga o le whilo ia tūlea ma le whionga i le ao le malo. Ia le na le ile anta le tō te sila mai. Ia i le whai ngā malanga le whionga i le tamaitai kovana o le malo New Zealand. Ia nei nisi nā vaenga o loo tūra i mei tonu se tātou turu. I made for yesterday was the official opening of the 60th celebrations slash Te Wila, yeah. everything is put together a while ale tato 60th celebrations. It's been an amazing start to the week Asiata. Yes, Lena. Yeah, tato tu malolonga foi mai fa o tanto program. Hi, my name is Sora and I'm from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on schools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So there's something I learned from OCA was how to read plans. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Ia e toi whaataro whatu le toi tari mai o le proklame mai I tātou mahano longa me se foi ia o le amtali ai mare tau sala I Ampea. Ia me se foi o le nei taimi o le fiafi. Toi whaataro whatu I anti o helea wa e mahua le tātou proklame. Whatoa mafuta mai foi le nei vaenga o le fiafi. O wholofa ma whaataro whatu Ia te oe ia te ronga ke ngula ma na fitalu mai la sautama ia mai tama na maua sau me alo falele na e fia ia I tau mo fainga ma ayulinga I oe ale tina ma le whanau sa fai mo oe ia afa pefo I le se ula kupe o le ula lole ia vi ia le anga leo le tua se o tatou wa masani ai titi petele tatou ai le manu o Taua I o nei sa vali o le manto sauta mana nafi. I mata upu e lima na wha autuinai. Po vaenga e lima sa wha autuinai. Ia le launga fo ipo le upu tō matau mo tama uma la vor manto e kalesia le zon nafi. Ia mara manto e kalesia. Ioi. Mana ia fo inai. E au ngā mo le tō te le wa a whapena e alu le lotua nafi. Uma le leia le launga. Le ai se. Le ai antoa se meo le autunai maua. Ona wanu lo taimi lo mafau le io ile to o nga o faspo mamoe faspo masima le fatali me le fa io ai o vaenga tau ai le fa malosia le manto wa ta ma fai fe a matai fo ile fa so mo o ia a mua tau na veo esta mata talo mai le tau tau na veo esta ma po sta ngata talo e o kama vo ile nga o nga mua le lima tapa lo le ofi ia e te talo ia so fai so o tusa o se vaenga la vo lo langa no na lua tau na veo esta mai te
tali tonu I le atua, e tali tonu I whaamanuianga tusa lava, pe ke kakalo so mai kakalo so. Pe e fōringa mai e leo maua le vaenga le te a, ai ia uane I muta lo tali tonu, e mawhai o ne tali mana o na ia, mana ia, le si vaenga, o le lona tōru. Ia vea oi o se tangata fo le maua le anganga le a Whapirtania, teachable spirit. O se tangata e talia ngō fia I le o inga, e fia, o le toa tele o tātou e iai, e fia tele I le fautuanga. Ai o ailo, patua pa o papa le whanongo. Tasila na vanga luna tolu o le mātou whamalosi la sona. Mana tu mana ia fo I tu atu mo oe e afa pe fo ina e lotu tele I maua pe tele I lotu fo I ona wo over se mele stona ia ela fai na ta wala le to e vatu lunga le programa le tau ia fai maoso mo oe I le neiva yaso lo na tolu la na ia ve o sta mai fautuina pe ia ile nganga fo ile e talia le o onga pe talia fo se fautuanga ia ma se o inga ole vaenga lo na fa ia ola unga luenga ia ola nga luenga I te whaia mo e muli mai te oe po o le spirit of legacy ia ni tala anga I oe mani mea le lei o au nga luenga e pe o le tala I le upenga o pili e tautau e whangota mana ia marivanga lo na wha ia e loa e whaamanuia o e le atua mana ia I o nei vaenga ia na mana tu fo I whaasoa a mantai le tātou whaasoa ai ole vaenga o mata upula walunga o le whaasoa o mana o tātou taratara noa ia iai lava tofu ale aso mana masina vaenga ma whai ona whaisina tātou whaasoa o te fia whaasoa atu au I le tūlanga lava e me se vaenga o lau walunga ia tātou I Samoa ia ma prokalame o lo ia isi o tātou utunu I Samoa I le taimi le nei e iai le mea maalie na o watu I Samoa o mai tauina ila o mai tau lava I le whaanga yo inga ai meiso mea wa ova ai ema o mori mawina a manta mai lava I le mantou malanga andu le na watu I Samoa I le whaalau I loa ina mainga o le tatala ai o Samoa beautiful is back matulanga whapena ia malau ia observation malau mai tau I le wha ngai o inga o nisi o matanga ruenga I te tono o le tātou o tunu ai me se fo I lantou na mantou palewhea ngai e ila utala e whapeana na whai whaasoa e tu alalo fo I le whapea fo I o le tiro masai le tūlanga o le au onanga e iei matanga luenga I Samoa o lewa o waruatu ma o vaitino ma o mori mawina e se ale mea e fina ngalo I le minister e se le mea le tau paua mai I lantou o lo iai o lo avea ma whaurulunga o matanga luenga o pomonia e pe e se le mea e iai le whaato whala inga le minister e se le vaenga e iai le whaato whala inga a e o lo whautua ina le minister o le mantou atu na e vaenga la ngona alo ta whaanoa noa I le ina ua tau mawhai mana tuo le anganga le noa tua I Samoa ina ia whaamapu e matoe whaailoa I le lalolangi o lea ua saonga le mu Samoa mo asia singa ma malanga antu wale o to yeise whaapapulenga e uia o lae pepesi le whaamai ia Samoa peitai o le laualunga o le whaalau I loa matulanga sai ai ina ia tau le lalolangi o le au mawhai ona soifua whaatasi Samoa ma le whaamai whaapei ona iai isi atunu mo le lalolangi ai ila tau le tau mawhai whaafenga taa ia feu ia inga ma le upule fo ile le nau wa ia silia ela na pule ia silia e ala na pule o le tūlanga le nano tawa ai e ita I Samoa e toi whaafo ia la utala I lunga I le talinga malo le samanto ia I fo ile le malanga antu o le tamaita I pāle mia te sinta antu ma le whainga malanga le na a fio toi ma le fionga le minister ia upitu su o William Sio ia le sunga le tamaita ia Kamel minister Kamel sepuloni ma le fionga ia Dr. Anai Neru ia ma le tōtele lava me se fo nisho taitai mai le tangata whenua e whaila utala o inana e se eilo ulangona I le atmosphere sa mātou ia yutai vai lima e se le tala le na au mai a mātou e le mingiska
Ai e se ale o pule le si au vaenga ia I lalo mai o mingiska. Ia e le fa pe fo itate fa ia tu la tala. Langa o le nei me uma. Ka ke fiua ka ke alo ese mai ai mar fenga fa porkiki. E te tauana a fia ai le fenga fa porkiki le mele. Mana tuole tele o CEO la iai. O CEO mai le fenga malo tuai. La te fai atu ia fa pela te tala. E pe yo le mea fo ile le e pe wa atili strict le au vaenga. O te leilo ai po o se e te tau fo ona le leila ta mamate. Po o le mea o le si tianga o le la to au onanga. Po o le mea o le tau mo fai mai se mea ina ia sala e se ila ta tilo le fainga malo fo. Tau ai o le vaenga le pe ano te fai atu. Elisi anganga a mea e le o tamu fai fo ise si ina ia faa leanga ile ia pai mala fai. Ai e ao ona tu ina antu faa fautuanga I lungo prokalamele. Leanga o lea e whaatala noa ia fionga I minista. Mai mau e fo. Pe ana maua iso uwa noa e whaatala noa ile minista pe o le minista le ile emfet. Minista le o tangata ta whao mai mua mai. Fia maua kuangi o uwa noa e whaatala noa I minista ne. La ata mo fai fo ia tu la lo tu le fionga le tei fono e mes. Lena langona yo lo fa no a fai fo ro si le fia fionga I minista. E ia ila tou e ia ila ko nga ka mo fai e fa leanga ma fa ta uleanga inga le ngoa le yo le matanga luenga le o ia. E ko ikikia o la kasavali ya kuile fasi tulo fasi pala o le ele o Robert Louis. Bo fai mai fa sa. Ai ila u mai tau fo ile aso. Ia e pe tu sa loto a se tate musu langa e ile au fa lele ile au mai tau. Tate musu fo I mention na tu ni ngo o ni tu langa. Ai aka vai ai. E makua ka fili sa ngoa le si au vaenga. Ai pe fo ile ile tuli au pu. O le nganga tonu o le nau ile fa so ile nei vanga o le afiafi. Ia tō fionga I minista o whainga malo. Tō e sila ifo. Tō e sila ane. Po o sa o na whai le ngā ruenga o loo whaia. Po o fo I lau sa vali. Ioi, po o lau fautuanga. Po o lau whaatonunga. I au CEO, po o whaia fo I le mele na whaatonua tu e whai. Leanga le upu moni. E ma whai ona au mai le tō I o enga. Ai amato atu le aso le ana iai. E makua I se I singi kala ye au mai e o mai mala vanga me sai lanto le sa ta iuluina le fa mo le sa faia o pomoni lava lena e lanto le sa ta iuluina le fa mo nga le sa faia le felo inga nai velima e nai tu si le fia po ai e fa tanta ia le fo e na si le fia se tasio o li fa sala lauti lolo o fa uru le tulanga o fa sala launga tutonu si tanto o tunu I Samoa la ulita o le suafa no o ye so fa no ngai le afia ia ai na ia tali mai fo e o a fo ia malana pitola au o lo sai tia fo I lalo le matanga luenga le sa ngafa mal fa mo le moni ala tal e fa sa fa mai ele mfainga ko fa sa la o le mele ele ye se ko fa kanganga ko ke fa sa la o le mele ona fea na fa ye tu inga me sa mo ona fea na fa ye tu inga me e fa sa ile sa o lo tonga o tangata e o atu e fa sa la ele o le mea fo ila le na fu ila ona alula aulia tu lo le amatanga fa onga ia le au nanga le fakasa ono le wa au mai ia le fa sa le le wa tu talantu wala nga i fa monia ngola u no u ya e o le me ku wai ke ma fa sa o le me ai e fa sa mai manto be le me sa tauna si sport man ia ona sa manto vavi e o mga fa sa mai manto ai mako vai ku kanga kala sa fa mai la ingu ko fe mai ile au fa fale ye a o le tala le na wat e matua tapu se tangata no fo mai ai lunga mai o porkiko o le Maota fo ile o le Robert Louis Stevenson wala nga le na ilalo mai fale ye le na fa ye ale langa mako kilo ko fa pe ma te tauno matua tapu mai e sana soli ia langa mako ai ingu ko fe mai ai ile au penny construction workers fo ye ma soli mai le pito le na a o le fa ai pantu le to fesili le o ma vovo o le ele wingo ia mea
na tau lusi ai maleanganga fo ilele o pomoni ai le whapeta te tau whau. Kau sola ai maloka fia malo tanganga fo ilele o Samoa te mamai whataba e ono fulu. Ai e ia ngai kuloa o Leaupepe e tō ia te au. E ia lango make e ia kukongu i. E ia le au whaaleanga mea e ia te tonu i. Ia pe ia le tala masa ni ona whai atu. A le fia iai. Se ngai kere iskanga kai whaianga ruenga. O putu sawa. A e le fia iai mana oa o e le paua le sa iai le whainga malo tuwai. Wa sui le whainga malo. Usi ka ia i kou mingiska. E nā usi te ta ia i tangata tau te report iai. Ele o kongi pule. Bomoni alna. Tu loa na inisi o wo CEO o nisi o matanga ruenga tolo pulo. Tolo pulo. Tu si sila ni saunoanga ale fionga CEO. O CEO mua le no fatala noai nei il tanto official nei le fionga o ta uan so fa le fionga le ataua. Semu, Phineas. O io le CEO ale minister ngā ruenga le tūlanga o wafuma. Te tele si o tanto watunu. A mesi for shipping. Fela ua inga. Tau whafonga le mena ta o CEO. O o whealanga paki. Ai antu le whailo na tiute. Whai le tiute e tusai male malo ua tauto e ngalue ai mo le taimile nei. Ma ngai ar sa wanga to fia fa manantua I CEO le esele langolo ofu esele langolo puro ngai fai. Ana tu fa pena. O tale la va fo I mai tau watu. Se pe fia kama mama fa pe fia kenge mama fa. Le tu langoi. Ave vai sa unanga le fionga ya le antaua. En fai lungo proclamel nei ina ofisiringia il matu fa tanonga le fionga minsta nga luenga. Le sa uno manino le antaua Asiata e tu ese ala upaki ai ave lo malosi malo fa maoni atotoa e tautu ai le malo ua tulai government of the day orenga ele fa pe mai pe o fa inga pe malolo lau paki o sui fa inga malo nga isa waila ia le I sui for fa inga lau skai le ai te tauana e submit oe ma e loyal ile whainga malo ua tūlai, whether you like it or not. Ia an mele na iai nei, ia ana malanga mai foi. Le tō tere na malanga mai male whionga ta ipāne mia, tōli. Ei ta tere tau whai atu, ai langa o ui e whai atu sa o alenga ngana. Au te whai atu le manta ata a tau tangata ia na malanga mai. Ka o ka se. Ioi, ta tere I anta atu a levana. Ioi, na li mai ma anta ata mai. Ai whira isa mo le mele na malanga tuai. Tōri, pe le masang. Ioi, I wa whailanga le na malanga mai nei sa we mumulo loa. E mumulo loa le tō tele o le atunu. Ele whapela a mea, ele o tangata uma fo e mumulo loa e fast uma. A o tangata uma lava tō te va ai ia mese mātou ni usi lei wa ofu le mumu. O le lantou lango ua ave I le whainga malo wa tūlai. O pomonia? E sa tau sila fo ile baenga le sa fai ma dina le sa fai le na fio mali te fono sunga la ule marito to antele a wo o le panti le HPP I know that le sa yai I know vai la to alo amumu a le tari siata ma ko ki si le fia mo ke le fast ai mantou te langoina le fainga malo o tulai ai le nganga An mele te te lua tuai, e whainga kai, e la wanga ia. O si foi tangata, ua leva tele na iai, tau no ese. Pumongia, kau whainga sui. Leanga le tala le tusi, e le sua u fau fang pa ukuai. E le fo i le sua ukuai di fang pa ufau. O kama fo ia le tau fia le afu ai walangai o le leanga e le watu matou e le watu nei tangata o le te fa tua u ia fa te inga ia male lau tele o le to tele e le watu ro I mingiska e o ko so ku kama ia ia ka vai ia ma fa kamilo e sela u mai mau kupe u mai mar pensingi ro ka vale u mai moro inkalesi e tele I o ai lau ai muli ane e mau mel tala mingiska le ai ma se fa kongunga fa peang fa Ioi, le ai ma se wha kongunga wha peang whai.
Ia o le popoenga lana. O le popoenga, o le mea pito i le anga i le tatou i le mata upulu te whaasoa tua ea mai se o le tūlanga o le taumawhai o whaaurulunga. E lea a fia fua matangi, e lea a fia CEO la e whai sa o lana ngaruenga. A o CEO na le fia manga o lunga ko le mingiska. E lunga atu lo na paua i lunga o le minsta. E kisi le fia lea tangata le sui la wa miu. Sui lau skaidi e ingosi ai o e lea o ngana tu aua e te whaafainga tā mea o te tauana whaafainga o fia. Maua ale tamba ia vanoa, ma te whaasoa i malafionga le minista le sui pan mea. Maua le vanoa ma te whaasoa i le malai vaalele la ufainga malanga mai. A koe tosi sila nana uta. Aina fia maua asa ua vanoa i le fionga le sui pan mea. Mai vahenga uma sa ia sau noa ai, ai mai seo le fia fianga i le toe tali watu le toe telo tu risi. Mana ia o lana saunoanga le fionga sa oli in mai ia te Asiata e le te tau na toe whainga tāni mea i le whainga malo ma Samoa. E le te tau na toe whainga tāni mea o whainga o fia uma ma ole manu rauti le nama ole anavala na le fast. Whainga o fia mea uma. E a le alaua o whaleo antu lo fionga le sui pālemia, lo fionga le sa oli. Koe sila e ai le au vaenga ngai whainga kā mea. Ioi. Ai sila ya fa pena fo le tu ala le fionga tama tai panemia. Na ona manto revolusia o le fau. Le ngai pe yo le au nga le o aute o le mtanga ruenga o lo ye le fionga tama tai panemia. Ya ko sila ngai po sa o le kanga ngai ko ye na. Na ona tu ala fa pena ele alo sa fa mtalang. Le nga o le na o malanga tu manto malanga o matu. O le loto fia na unau. Tongi se maa mo Samoa ma fato sina le lalo langi toi fo yantu ya Samu. Ya kau fai ku ale live i punga mai le fa mai. Ma no fa sai le kong fai me nga. Na fai sko pe mika, ma fai sko le skala. Ma ko longo mai le CEO. O a ole na manto want to lungo fa to lunga malo. O ai la le malo, a oi fo ile sika mai fasi malo, ma le sika mai fasi pawa le kau so mai tuai. Fa so na le vanga la via. Io tu inantu fa pena. Ale fia o CEO le o sa o me ngai fai lono o ele te afia le vanga le. Ai a fai o lai mama le loto le CEO ma io la tala mala o fautuanga le fai atu. O le CEO le na lai for lau le ile anganga le ye fai nga malo fo. Fa fai ngo fia mea o le to fa fai time. Tato o malo longa foi mai. Fa filo ia le to fa Leaupepe lunga. Le fionga Leaupepe lunga tanto proclame. O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sa ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swau mo lau tāwale. A fai fo i o vai pa o lau sa, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo sila fia, mua, Taupea lau tāwale pe autu. Lua, Taupea lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pea mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again and God bless. Ia toi whawhera ia tu le toi te liu mai o le tātou poro kalame le nei fwoi aso ngofua. Ia mai ana mahalo longa masani mai se fwoi o le whaalau iloina o unanga ma company o Samaria ngale leo o lango suaina. Ia le unanga le Bluwave TV mai se le poro kalame o le tau te ia e le nei fwoi vanga o le afiafi. Ia o te fia whailo anto le fwoi tau siri mai. Ia o te anto no fwoi. O le kouta i e langi ma le kouta o le peleki. Ia, a tō foile no fua o tawita e tu sai o le mama ase e lua ia songa fua te Tasi. Ia o le kaimiko ke vai mai o le Zoom, o le kaimiko tō vai mai wa so tūdi e pe o le tala i le fono whaana whanua i le ala taua. Whaatalofa ma whawhiloai, ia i la usoa tau, ia le whionga le tō o le manino. Ioi, o le tama na manino antoa ai mea whai ma upu whai e mai siro nofo whai a ana antoa a le whionga ia Leaupepe
Tele Junior Talai Lene, ia awalo lanto ile e malo lanto ile vasa, ia alo lanto ile alo lo le fo mai malo va e tau mai ngatai, ia malo le folau ilangi ma le ua sau le va na tiu, ia tau mai le va na tau o maua lango le va na fawa folau be se fo le tari monga. Ia au ki le nei o misia oe le to tele o tala no altui mer community sa fainei o misia o lo fo fia io o lo pelo e tala loa e masanio na e mio ai tu langa o le lango ina ma le lango suo fa mo nei ia ai tu ani si mele le ono ni si fo fa mo nga silian tu ona le fa talo fa mo fo lo fantu ia i lo to tele mai ia fa felo ia tu fo i male fa lo tele lau to fa vai malai Aftalenga Asiata. Ya tainane le pa io Samoa lo mfaiona fatasi mai le tatou po kalami. Ile nei foi taimi le aso. Ia vi ele lo fo le tua o le ua tatou to e feiloa i manu. Iwi foi sa tatou vala fo i le tele o aso i ngā luenga fo i sa whapeona awai atu iai. Ia sa tatou feiloa iai fo i Samoa. Ia whaftai ua Wawe tai mai folo soifua ya ona tarusanga fo el tinao le ainga tulanga fo i te fenga i malauto fa ya we sola mai ai atu wa wi i Samoa ya faftai ya piele li o le tatou to mafuta le nei aso Mano faftai o le o tau mai le lo fo launga e pe le tala le ngoi po le lua ia li ya le ai la lango fatasi ya le tautali e santu poa wale ngore le yo le tua nga ka fa ma vai sa mo we ko au ma pe fo ile na e ana uno va tu pe we ka lusi pe o le pisi pe o se mafu anga fo ile le tau le ai ngai nei le tapu inga le faltua ma no fano a certain me monia na tupuna ya lo ese mai loa a tili fa popolo unga luenga fa ono taimilen ta mafutai yo ya sa ta fai ya mo fatasita ya we saulo a tia ya yo ya le faina la lava sa ta fai lava ni me ngata ni fai fa tai o le o tau nu mai ese le fai ta vo tu langor tau lo ya o tau le lo wa e le ngata le malulu o le timu ya tanga ya tu sa mo le man na yo le tau ya matulanga foi ya matanga fa fianga o laua mata le so ya ime pokalami fanga so wa pe tatu punia lava alen amata ina la sto na i pe ona to mai mo to i foi i le tatu live stream sa fa pen fati no mai le fa mo Malo fa tai ioe se tai mi foi ta va ilia ma ili le tulanga se ai ia fa mo ngai sa mo le ngatole am taina e ala ile konseti longa le punia lava ia me se foi sau mori mau tulanga o ta penanga me se le am tali ai ole e ui ole te wila ia langa ole wila no mo fa ma no su tu sango so tatou antu no ma fika ma fa tua pe ole va so ente nei ma fa lute ai officiali tu fa cosa ngadi ke le yari lo tino pite fia e io officiali tu fa e ro bunane umio malanga la pp sia foi o video ana mo ke wa to io o misia le fa muli ma tu langa fa bena ele wa faina tu langa fia tina tamit ya pe fa pe la ta tango tu a foi le la ta account la ia tu peton ya le temia na to vai tu o fa pe o le temia wa tu no osservare ya ma to foi mai go ele o vai na e se foi fangol tal no atu e tal no atu numero le tono tu sala na mana ya la tono fo de mana ya lo ta tango tua la ile me e tua ya ana siaki atu lo vai tu na wa pe wa tolu o vo ya fi was o numero ai mai o va pe o le aila o le sign le e taona e lo le fai tau a wale hase si me tan fai na fai ya na fo si na fia lo o tu sa mo ai e pe yo le algo le vai da lo tu pe esa oi va e viver e vai o viver al cauar viver lo le algo se le ni la chou ya e viela ngal le to le fo na to no mai va vai tu foi ia e na yo walo fia fo yo le fa na fo ya me so la salta ma i wala ngai ora tana le fai wa ma ko Kero pe o sauro ma fo ka fe sa ka ma ngai fe sa ka ma ku sa mo ya mantual vai aso le no one way ole va so tono na la sa ta ma ya le sa ta fa ya tu le fo ya vai la yo no winga no la dala o ka wana le fa manu ye na e rua ka sa ka ma ka usanga nei ai o se va inga le a mata mai le ta fa so vai sa le sa ka mai sa mo ka ure
pe salua ko inge ri ma tulango ia e sa o tatanoa nei tamai ana matou fitau i Samoa mai o le mele laso tinai matua i vesi a tole ainga e vesi la tunu ai o mai lo laso tama e ai ano e vaenga na wala ise ka o ka kosa e tati fa yadu a wala ngai pe fatu atala nguna fo ile haubia ina o ko fo i me usila ile va pela tati fa yadu ia ono le fata wa ina la vai na yo tatu communities fo ia miso o Aotearoa Australia a Samoa o ko kiki angano ya kia o le funtato fa ya salta mai Samoa e fai la o le fale ya o Samoa o le yongi lo fa ngai momori ya e kai ko ruai sa le ya la ta wa wi o to fifia wa o to mo fa sa e fa ilonga e foi la salta mama se tama mali e tato te le tal no fo i fufuanga le ya malana e foi fa soa i tulanga o soifua ia o te lo foi o le fatato e mo wat foi leo o so wa no foi so tua ia o la ta te atu matua i fata ua leo atu voi le matua ta pena le ia tulanga mo se mano fatoi ale atu va vai atu le si vai ngon mato fale voi na tonua sa o ta la se tama me to nga so nei san na ta o ta va fatato o mai si vai so ole e sa ola usa no nga nga foi mo to le fa fonga mai e me se o e ta pena i Samoa e fe tu la tala ku so le o le ta o le salta mai Samoa pe ka ke kau pisi lo tama fau ka penga ngor me alo fo mo ko inga ta tom ne ai o ka vai ko kami me au Samoa ku tiki ale me se ko anga Paula va enga no vai ai o le lava sa tele ana la foto se leni la foto foi ta tu talo fa va tus mai fafu o no le lava e fa ta ua telefo ta tu langa ia ai ono ia ta te mai ta wina tono ainga o tama o le lava le me maua e fia a o tina na o le Mother's Day vai me pe afa leo atu o le pa o uloma usa ele o se me o le me alo fale ala ina ale ko elanga mai maka mianga ale walanga mai maka maroka o langa ngai ai le fa ka usanga ka luai matulanga ia wa sila la te lo pen va ai mai va ngor manto o salta mai ne ke vai sa wa ulanga ule vese ulala dei lo meno mai tauina esele man na yo tapenanga le to e kalesia tu sa umatanga totele na tangata na sa pitoitu o te vai ele ia ola eu mo fa peli mo totele ala eu fa peli mo tumano fa pe ele ia do asiata ia nga me ale wa tu mai no si io Ola, wa sila tu to telo ma to maftanga tama. Ia e fa to foi lo pulo fa tai tama fa le nganga, ia le sunga pastor waita fata. Ia poli foi family nga le sunga ya Reverend Ron. La wese sunga fa fa ngainga. Ia ta to ia walanga e monia ia e kalesia awa, we kele we kalesia tausi. Tele au fu tama fa le nganga. Ia manai tama fa le nganga. Malava ma fa go mo le fionga Leaupepe. Ma se tato fenga ngale inga sunga ya Reverend tatu inga mala. Ioi Filemonia ma se foi o tovia ta mama lo malo to tele la e me se la songa pasta fatu pusefu ale fa ngule sa unga Samoa na message atu na me Leaupepe wa fet sa wai pasta o te toia watu tu li atu la sa tama ia wo atu si fanda fa mai o sole ia o la e sau ai o le la watu o fa no ar temina no mana o te fatali mai ia e umana ia foi awala te lo ta unu o te lo no winga matia si uman mele fa na o to ina foi lana fa na to si wa e se ale kalesia o to telo ila to ia o ma sani o sa tufa ia foi fa au fa failele e sunga ia ta sin nei fi au fa wa ile ni le me hola e pisinga wenga le tu wedding ko ki ale se tai mita te fero ai foi talu foi no foi mai ma te le fero ai lapa ia da te vinia tu melia ko mai le wedding kong la ifea va ia la sunga va venga ia ele fa machino tu wa ngai te pisinga wenga le tu ia le la pe fo wa tu sa to malo nei le stofi ia e Samoa la musu ka wa di Samoa ale la vai lo o i fo mai asinga la ku Samoa le stofi au fa tu pasta tu ia le alu wa le alu ia lava tupe alo foi mai vai fa le ni au pieces se fa pe lima na va ve to tom
Awa lau foi mai. Ma tu te whatalia le lei oe la va le. Ia le na e fali tantou avon filo inga me tulanga I luto e te mai. Ia ai me sele fifia e tala nom fa so ma le fionga to brino po le fionga le uto e te liu mai ia le fainga malanga. Na to to fa se longo fa business ni a foi mai. Fa sin tatou tala winga I tulanga I Samoa. Me se fo da nga yo inga me tulanga lo I tape na ngole te wila ma le ono sfrutu sanga. The reason why I love Talofa Voucher, it's easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa Voucher. For you, for me, for Samoa. Yo e leo unanga le Pacific 40 pale Talofa Voucher. Ia ua so o ai Samoa me se fo yo nu I tua fa mnianga mo se o tatu o tunu. Lau fionga Leaupepe o le fto ai to no mai Samoa. Se amata to sa o fa fisilia tu I lau fionga le tu lango konseti le sa fianga ai mo uto ina le Lava Hotel. Matou mata antu e mo ia matou tele I loa le anu fale o fufuanga sa iai ma le atmosphere o tu langa sa iai. Ai matou tia matou wa vai tu se fesa so no nga fa lo tele le van. Asiata whatoata toe wa ai vo lea e se wha moe vo I lele le tūranga le toa tele o I lātou sa rolofi atu. E ui lava o lea o le corporate event e lua awheta laltau o lau. E le tau ngofie. Mali. Na matana o le 5 lau. Na fofua foi lele fast fulu e whaavanoa e whaatau moe lātou e anga I atu. Ia o le se fulu tu fai sponsors. Wa wha moe nei. O le sa whai pāanga o mai le tātou lava o tau, o le matanga ruenga I lātou e tawhau atu, Samoa Tourism Authority, o le tātou Titi Sound, o le tātou Taula Beverage, tātou pia le taula, ia ma le tātou Fiji Airways, e 5 la kampania, ia ma le kampania o le native, lātou I o ngā whali I te tele, le sa tau tanga I atu iai. Lea na ufi ato I le pito I tua lava o tau. Ia ono fufuanga foni ne te warualu timu. E o foi la I le tātou stage o le sa kawa atoa. O rono winga, o mea o mai whaatino, ini wha moe mai te tele whapeni. O lau mwhai ona mau I Samoa. A wana o maa le asona, ai tau whaita vile tangata whamai. E fia tangata mwhana ofi tono whale iel na ona uwa ai atu fwoi dali. E ma whai ona whaatino ni whai poiponga mantulanga whapenai na lava o tau. Ole peo le anganga atoa na le sa tau mwhai e fwoi puni a lava. E anga I atu. Se I lātou au tilo fwoi wau lātou. O teimo mole o whai se lātou launch whapea. Wa launch ai se lātou album. Ale na mana o fwoi whaatino I Samoa. Ile mea na whanau mai el puni a lava. Wape ua 5 ono tau sanga pe 5 tau sanga talo na mata fatunga I arpuni a lava. Ia teimina ele I feola maina nai ma lua I pou ma lo ma to tele o whanau. Ele I mafuta foi ia. Ele I mafuta foi ia. Le sunga whawhengainga ma faltua. Ai pe o sunga whawhengainga manai ana wo o la tau na mataina. Ia pe o tulanga nanto e fia fo ia toa ia. O le wa atoa le ono sfutau sanga o whatunga ma le amatai na marpuni a lava. O le whailonga ina o le ono sfutau sanga o le wato le ono sfutau sanga o le tuto tasi. O le alana mana o io atu. E la fo iso lato sao. E ui o le corporate event o lato launch. A le ala wa uma whailoa mai. O le aso whareile. Le o la whai e lo lato whawhiwhianga. E le se totongi luma le whalon malo. A o ngā tele mo I lato umalava. Ele I moani avanoa. Ele mo se avanoa atu le lava o tau. A o le wha moe moe ai atu langana. Tua I wha atu mulia. Sa ila fionga tamai tai pale mia. O sui o le kapeneta. O a tātou corporate I tono sa wha au whai pisi nisi. Nā ngai atu. Tō tele lava nao atu. O le fia whanongo longo I whātunga. Ma mafua anga pese tai tasi. A wale sa tau whai lava le sunga whawhenga inga ma le whatua. E wha matala le mafua anga o winga matulanga wawinda. Ma wha pena. Pio le mena na mana i le
le tūlanga fo i le wha moe. O le au ngā whai mo le lava utau. Ono la tō se whaltali malo fo. A le o fia afe tangata sa mwhai ona mata atu. Ono le sa whatino le live stream. Malato i loai. Oi, ia, o le utau le mwhai ona la tō whatino wha moe ia. O te lewa la lato exposure iai. Ia whapena fo le tātou te ki saulia. O la tō lena providing le connectivity. Lena whaongana ona whai le live stream. O le tātou taula. Ia, o le mea mo ia i Samoa. E le isi o toi inu tele isi pia isis. O na o le tātou taula la o tamu mawhai. Lea luare kaula nei, tamateine e mantua. E le ngata na o le latou vai inu vai o le taxi. Taxi. O masalo e pe wha lima pe ono flavor. Tasi na vaenga Leaupepe saru o Wairupe e ina ia manino fo. Lenga ina ne i te iwa ave ma swafa fo i lele whapea e tauroa pia. Ai mana ia la vai sua le wai au maia. Ia manino ele to tele le ai e pe o le ngoai o le trading name foi le alu ai fa usumali e vai inu le tonu la volvanga taula a saule ia o le brand le taxi e te vai e to titia ono flavor ese o le povo ile fa toava ai fo to tele le malo le tuno bo to tele fo io tangata no tu fafu fa taula taula sa malanga fa pitoa fo e mata punia lava ia mata fa yo to tele la to no mai o mai tutuila na ona whaalonga wa au tatu le news o leo i whalipunia lava to tongi mpasese o i whauponu o le ala nana toi whaupopo i lau mai le 5 sa tu e whaangatai o to telo lau a tutuila na watu nana watu ia wā lofa fo i el tātou komiti ona tau sangat whamai na ona mātou whaalonga leo mai punia lava to tongi mātou pasese mātou mai a mātou mai e leni ticket a whavanoi whatual pa au te lale mātou te mata mai la ia o hai lava o la ia o lena toi e fo ile se fina ngalo fo o le whianga ia pepe ia o le pule o le general manager fo i po le pule o le tātou lava utau whaavanoa mai isi vaenga i tu whaupopo i lau e no fo i nisi o tātou malon malanga tu fafu malo whaafitai tele le tūlanga lea e me se o le whaala i oi mato mai tau wantu me se fo tūlanga i whale i o te i oi ina lau saunoanga le vaenga lea a le native lenga lena o mori mawina i le taunu unga tunga o le tamaitai palemia les o le upamoni o kiri fa ai fa ia ar kero fa ia nei sa le ia o le tau te oi me fai e o le kele fa ia ai standard ali tau te vai te tele fa ko vai ia o me mai tau rena tole o vai i hor ke kele foi le e me tua te tele la vo fa ia fa tai fo ia tatu Samoa e lo to ia se me fa pole ono le taimi o te fia tuli o ani si nai vaenga me sol vaenga i Samoa lo feo Leaupepe le tapenanga o ele te wila ma le sisinga fu o nei tausa o le vaenga mo mua lava o te whaftai e le Fiji Airways o le ufa upopo isi alato malanga na i Samoa o le awa amata whawhaingo fia i mo tato i malanga atu i whafu le anga iatu o le ua tele na titilo atu ia lau tau mua nei pases pa ua mwhai ono soi fiti masalo lua tolu i tu la e mwhai ona e malolo ai ona toe maua leo lesi vaai te malanga i Samoa walau samasani na tasi le malanga le veiaso whaupopo le lua la lau whaala to malanga i le veiaso ona wa nau mai fo ia le Fiji Airways e fsosoani ma tu langa o nei o tātou tangata i Samoa o le whai leono sfutau sanga aua matuale lava flight a New Zealand iei e o atu ai whaftai fo le Qantas i le tau mwhainga le whai fo i au se talia la fu o tau whiololoi le la upe wa mataina e va ai upe o tele ia i la to malanga tu fafu la we sa mo temi nei to tele lo fa nga ta to hotels o le me tonu ale sa mana o yel ta to malo ina ia matua to tele la to e atu fa nga la to se leni ia to ta watia ta to ta mai nga le ta to economy ono le urua tau sanga lockdown o vanga tonu ale la misi temi nei to ia tu pe ia la foto i fafu o la lu watu lava ai mana o mia la le turisi ia mala au tafau e atu ini na ia fai fa tau ma sosoani atu istu langan e tela tu tangata la wa ai la wi tono sa mo ma tangata no feu taus talu te bilen to malanga toi pe o vanga mo na no va ia le foi la sa va ai foi la i tono fale ainga wa matua ai fa atu mulia o te lo foi la ia fale o mata anga ma page fales foi no tua fa pe ia sala fai ta tonu le la umal vai aso ne wato tele leo mai e pia ono tele o me tupu ma pokala me le fatino i pia
ai masaru mai aloa anga ia tulo isa vai e asiasi foi ainga ia mafsosoani foi tatou mataanga ma tulanga faapena i salafai ma lo fa tai Leaupepe o te io le mo mana ia proclame le sa fai le opening of borders mana ia mai tolo pu lo le una i fo ia le official o tourism tanga tafau a wona i va ve muta le tu inga io ia tu ia vita tolo tana le tu si tu pu fa tu tau longo o le mana ia fo o le ole afe puna mai makampangi va le ne fa tele ala tu te mi malanga tu i Samoa ono le demand le tu hotel le o le telo tangata nei la fo i mainga le Leaupepe so tai mai tala no mai le la o Samoa ta fau mana matua i o recommending a foi but tau no ia si so tanto butu ta ti ia o tau so i fuanga ia pano tau fa ia tu fo ia o le fa awa e di ruangi usi la ia matulanga o ia la o te pa un te isi la lo pensingi i Samoa ai au tai ai faltari malo no le data mi connecti mai wa tasi le au nanga mfona file Pacific 40 ia o le tutongi no faltari malo matulanga fa pena mfona e falo tele vainga le lo fio o le vainga faingo fia lava o tato faltari malo uma o la ia la to website e mfaia ona ia nga iai fa so tai pe fia tau alu le potu ia o afo itulanga fa pena o me tau mafa ia ona fu lo ia la voucher to tongi fata tainga a fel la voucher le te mana o e foto ainga ta fao po le te mana o e pei atu te mine e te le yo ia na ona esa ili la vailunga la to website po la to Facebook a fa le potu e tot se lau ai tolu po e te mana no fotangata i wa le iva se lau ta la Samoa ia ona e fa pele ia fa popo ia se lau ta la e tau nei te ua mana e whatau se mea aim tu nanga whapena. Lo na winga e awheta la lau voucher. Nau na e alwai lunga le tātou Pacific 40, le website, Filifili Hotels, Accommodation, alu sao le lava hotel, Filifili le voucher awheta la. Nau na umantu tongi, maua le lava hotel, ia le information o le voucher. Ai fiki le voucher le telefoni al tangata o tau ainga le Samoa. Na lui whalo le o ia, whaali le voucher le lava hotel, no fo le hotel mo po tolu ia wa alu ia le wa tongia ia fa nga mal sala hotel la na o va foi ia mo sana meta mafa o le fainga ton wal na fa ia ono le fainga ta ele o mo fa ma to ile pisi le ia ono ma to fa ia to tau le potu o tau le mea o ma to au nanga na o le to ngina lava ai fa mau tu lava o me uma ele fo se me ia afai pa pete mana la fo se lima feta la yo le hotel ona el watu lo le yo na le fa nga e te le hotel police simia o fengo ofia na wala ita to voucher afe lua feta la fa so sol pena fa pena fo lai maliu o fa la lave hotel na malanga to hotel afai atu te mana e fa tau le voucher lima feta la la fo ya aliki fan fai temine ya lulo na ona to malanga tua to sa ya aliki o la wa yetu pe lima feta la na to te le to ta wo fali liu masa ili tu langa to le fai o mal fa ta wo fa lave to te mana oi fa pena uma fa lo la ma pisinisi le lungo le Pacific 40 o le fainga tonu ana tu sa pe le na lo tango to tongi tupe e alu ye sa fa fa lo oi fo lo to ai nga fa nga mana ia tele mana ia fa ta wo le vainga le ia si vainga no le ben tau fa tu fo il table ta por kalami ai ni si vainga ta wa ona fa iloa ma fa sirfia me se fo tanto o nanga le Pacific 40 ma le digital nei te miro fo o le tulanga tato digital ia o le tato se i o le masina nei ia e faia e le aso tolus furu o le sfarele mun le masina nei mantua e te tau tolus futa la pe si le atu lau top up e la fo telefon digital li Samoa tonga fiti mo le lo wa no se ele ngata le molo wa no se ia manu malo ai return ticket e to tongi el tato digital ai mo foi entry sa to ai ni Samoa e to tono le se i o le Ford Ranger e se ia te sema ia o le se wala te anga va ai foi se i le digital alu le tato website le clickexpacific.com le sitara ona e faungaina le la foi tu pe anga i telefon digital ona nga va le se e manu malo la lau entry clickex asiata e Leaupepe malanga return tickets e tonga digital ai vato le clickex le afetala o lau pocket money na ai eni se vainga le tautua mna mierso soani fa so tai mele olu tasi limono tolu fa
Maro whakatai, wo vai atua lanu ruri whaisoro antoa, pe o Asiata fia I tauta mo whainga anto au nei weekend. Asiata, whawhetai ere I whaalongo I alpulenga lakapini usila I lautofa, e tuli fosta, o lea we vai atu iai. Ia, tūlanga whengtao lakapiro wa iai, o le aso tōna I ua malosi, o le sias tōna I malosi de siang, we vai atu whatalonga Afrika ma Australia. Ia, e ile o fa Samoa, wane o tau se tie el manuo de teitai au. Tau sa umi foi le vai la ko foi inga la ko ya mo fot poronga ile vai aso. O ile la pigi ma Australia. Ia. Le la maranga mai Australia New Zealand. Ia pe masalo Argentina le la I Africa. E wile le tulanga le. Tolo pulo mana ia. Toi o fia o fia ko o fa tai se o se nei mama nei nei live na mo manto nei le affording at sky. Io. O fia fo toi fio mai na fio ngala pepe. Io. O karo sanga fa biko se o se nei ma. Io. Ana ka vai le live ngal ko maro pe ia live mai o le malai. O le vai aso le. E o toi leo ina ia nei ma. Ilona live le to ia. Ilonga Facebook. Ele ka mai o ka mai ki pingi le me. Lunga mai e poloka live de se wori e le wa onga ya ko po. Ai live marka me ki vai po ri. Male le live. Na ga poko nga nga mo sign nga ka ka malo. Nei ma ele o atu la wori le asi el falpui pa time ia. Kasi la me sa le la I'm with you la wo fia. Le winga la tele peina ta faiat. E tati avatu ia le tu ma le tu lango talonga ia le lango ele asi se ngofo usila le lango umal orbelik ai uta fia fo il fa mo angale sa ia Argentina ia se wa kau fia ke e foi Argentina messi ala le coach le na tata Australia le na le anga to fa li te io wa tau pe foi le na avatu le lo le tau na miti ai pe wa tau nga ngo se okay sa mo wa too much fo il kau fa nga Argentina ia le la uta tango fia orbelik to tu ia ai tersia ai fa wa pe tu nga la ngo ia sa no fai fa umarita fa tano ne fia au nei ngalo la foto no le tato Mansamo 7 si Africa e sa unia to yo le World Cup o tato fitu o le host ai ia Africa ya masalo ale o vai aso le nei so escavo mulianga ya so sa no ya muliang tele fo e fa so mai ya po ani si swing o tam fai ina ya lo lumar tam fai ai fa tele la to fa vai malai mo le avanoa fo il tato pokalame nei aso ya tato topulio la fo ia mo se si fa poponga le tautua e ala le tato pokalame ia pe au atu fai ungol nei vai aso ia tato tu fa salon fa business foi mai va o tato pokalame a fai te mo mia o loa mai Samoa manisio atu moto le Pacifica e pe yo fiti matonga e na o le Tasi Market te mo mia le Tasi Market Tasi Market ele ngata I fua whatoanga e maua fo'i ia te maisi me tau mafa mai le moana. E peia ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo'i ia soi. Maua fo'i le umala mai tonga. E le ngata I lea, mo ila tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua uma lava I Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo, tu ai ngā lele ia leo le pama. Le gata fo I lea, maua pusa moa, I so tu ai ngā sizes. Whape fo I la kako pusa siu pipi, panse mai ngar ka pusa siu ngar whaple mole. Tai. Tama ia mo whara, la ver gata fo I leo pusa pepe, I le Tasi Market. E maua fo I ipu mo whaalawe, in bulk, I le Tasi Market. Ia le nasa moa. A mai ala o na fai umala u whaatau I nei le o danga le Tasi Market. Aua nei e tu mui, ai alo fai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo I le lātou o danga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lavare no fuanga e te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road I West Auckland, a le ngata I Leaupepe Talai Lene South Auckland. Can you be my wife? Ia whaatalofa le toe te liu mai, oh my goodness. Pau wālinga la matalanga e whai.
Leaupepe is looking sharp. Absolutely. Masalolenge ma singa I think stress. The stress liquid, but I Ole Lucy fitness. But Lucy I think heartbroken. So like it's pe masalo pe kau simala ia o lo maleo pe. No, Ole Lucy kata eating and more of the walking. More of the walking in Samoa. He looks well. Yes, and yes. he's Olea. We've seen all of the lives that he's the excitement posted, in Samoa. The excitement, everything. Olea wa masala mai punya lava show went well. That was one of the highlights. Highlights, yes. Amatanga fo ole neva yaso ole singa fo. Ya ne foi na mata tu fa atumulia. Fa atumulia. Ya ele ngata fo ila time a ole io mai le punia lava. E mana yo fo ile sa showcase mai ni sio tanto ali mata mai tai pesi. We do have our local singers. Yeah. They are well known. Some and the rising. I saw Maota Tasi as well, one of the popular ones. Lena Maota Tasi me se foi o tele niso ila tole sa ye. But the highlight of the night ole punia lava. Lesa sa no Leaupepe. Some people came from American Samoa specifically for the punia lava show. Ai matua tangata ne ele ia ni la to lau na fata wina mai le lima sifuru lau ia lena. Yes, that was a sold out show. O le ala na tu ia le ava noa ia faftai fo ile fionga li pule Pepe friend mo le alolofa fo ia me sona i tangata na malanga mai ia awana i tali toali mai na le nau no tai. But speaking of people coming to Samoa, o le fune ta ua le fionga Leaupepe le ta ua o le whaailoa ma le porokalame le sa taulamu ai ia le mitanga ruengo turisi, mitanga tatawhau mai mo mai fafo. Le sa mafua yo no antu ia media sa antoa fo ia Pasifika tatou ia tunu fafo. E fesoas wani e whaailoa mai, o le ua toe tatala Samoa. Le lana sa unoa ia le whionga Leaupepe. Matu wā to atelo tangata, matu risi la ua wantu i Samoa. Because o le it's really nice. He has acknowledged the media that's come from outside. Because you can do a lot from Samoa. You can promote as much as you can. But if you don't have the influence tangata from outside, that won't help either. So well done to all of the media that has contributed to help. And it's a massive benefit to community Samoa, because if it's so into the economy. So he's explained how busy and fully booked flights all the way to December. I haven't heard none of them I have heard were fully booked since their borders have opened. So a job well done to everyone who has made this possible for our beloved Samoa, Asiata. Malo yo sa ole le be ole tulanga na. Le ngata foi le lo te fa popo isi malanga ale Fijian airline, Fijian airway. Le uto fa popo de silanjo wa malanga wo fa malanga mai malanga i lua sa ia i le vaiaso. Ia fa foi malanga le New Zealand no le vaiaso. Ia le lau mana ia wa tele ai nai nisio malanga ese ai malanga la vai le contest mai au Australia. No inga mo tanjo ainga. Ia awa fo ia te no fo ai matulanga fa pena. Ia o le taimi fo nei ko so wa leva na malia ia pe. Wa leva na tanjo pisa mai. Ka fia ho sa mo wai ngai ko viki ko ale wa umar ko viki. Ale o toi fall back ai si le same ola complaint fo ile o kangi pasese. Ale na tu titi fata usanga o sefe. O fa putu mai ma tatou pepese. Wai nga umar ko ale wa umar ko viki. Le wa umar ko viki. Mo te taurua la na o asi ainga. Ia ma se ia ta fa fo iso tatou tunu. I Samoa. Ia ma se iwa ai fanua ma tulanga o ainga ia po o sosoro le vapo te una toi tulanga o ia. Ai whaftai fo i le tau mawhainga na i tātou medias. Medias malava sa watu i New Zealand au Australia. Ia o le tualalo fo i lea ma o se ula ma o ni la eile leinei mo le Ministry of Tourism. Te tau fo i launa whaawau ma tulanga. I agree. Ai manatua. To titi a tolu tau sanga tau sanga lena tātou COVID mai ai. Le mawhaila na tātou to e whaonga ana o se tasi se masina.
e promote I se mea na tapuni mo le nearly 4 years. 3-4 years. Io e taulava na toe tu I ma toe tu I ma tulanga uma ina ia toe fasi ko e ko penga makwalusi mana tua e mafau ia feki o le covid kele kampangi kele pisingisi kele ainga tele tau mafainga na matua ifi uma matua ifi uma matua o tele ifo mai na manto wo male fionga ya misa le tato pulenga I Samoa manto wo mato ti e na itua ile atu le fanga manto matamata fa solo to I fale alili watu na ya lipata na manto kamia kwa ila ina mata anga voina na ainga le sa tele na fa yala tu fale o ino fale o ele tele e pe ngare ko fa just for mauti tilo ya wa matana na to ulu la le folo le fale o wa matana le to fa ya na tu le ma fa na mafua uma ise ane mea ya tia ulaya I wonder if you ngo fiel tanto wotunu I want to give up ngofi au foi dei manatu fa pe oh now it's back and then we stop it here and the tau na fa wow e pe yo le tala le tusi pa ia e tupu le fa tua I le tau longolongo tau longolongo pe le ia tangata tau longolongo tu risi ia matulanga fa pena ina ia toi fo ia tu matoi au ta ia va ngale a pe I'm not quite sure lang ole na maua mai le ila o faitau ngai le news le Herald le vaso na tene e pe ya le o nei tai au le ai fu le fainga malo ni usi le drop o mai lalo ia le tulanga le mask me o ma restrictions e le to e la drop o ma le mandatory pe ila tulanga foi le wa mana tua e o le taimi le ele o to fa marosia however you have to wear it on public transportations o le wingala na la utala lu tu fa tuai not quite sure to have to update probably tomorrow. Yes. Lea ole fa ai loa mai ai tama tai pale mia ma le fainga malo ole drop mai meia no wingala wa tanto sa o loto. E le to ia fo ila se to ai ngatu langa fo ilele. Or ka ofio o e te ala tu foi o tu langa na le ia. Pe yo lungo pasi wa mele pasi ai le isa o mask ele drain le se me fa pena. Io ole tau fia uma I tulanga fa pena. Io nei vai na. No, I mean, you know, we've seen it. It's oi fo I ale me masani. So, you know, and I o lo tatalo foi so that our people are patient. That you know, I want like you said, I want to feel more fear because we need to help our economy grow, and we can't do that if we are sitting at home complaining. We need to help. And another way that mafainga if so soangi e pa fa pele lava le fa so e send le talo fa voucher I le tato ainga le tua. So e faingo fear o le service nga because when you are using a talo fa voucher o lai fo e te fiso soani e inject ele I te tonu le pisingisi at the back, you know, where they normally can't travel to a beer, a waile tu langale, you know, it's too far. So you can still help our people in Samoa so that our beautiful Samoa can grow and get back to normal. Saulele. Ia, ani olo fanga pea ona wa Tasi ui for proclaim ula vale proclaim mo le so fua. Ia, ai mo olo fanga ia ma taurunga ta proclaim ni vanga pea. Once again, Asiata, a massive shout out to everyone who's tuned in. Ia male supports le tato pisingisi, tato sponsors. Ia ai mesi ile tato ainga o faatali mele fale. Pasalo manga ile kukale fa. Massive shout out to our families and our friends of the Tautai and BluTV. Ia, le na taurunga na proclaim le vanga la fiafi mo le toro fanga ma fa malo mo auto uma. Le ma futa mai ia ma fiafia rungo le tanto proclaim e lau like, love and share le tanto proclaim rungo le YouTube fa malo atu mo to fa taro fa tu ia te auto uma lava. Ia ole vai so matalava ia mala so fu tau fa oso bi ka fa vela fior kam. Ia malo ia te auto ia le folau fa tai foi mo le sauta ma fa pe foi la le ngai vi mai ke le usu. Ele le tai au ia ele faina tina ia fa mangano ia ma va tele lo fina ngalo ai so ia ke o ke le uso sistema wa te lo matua lo ia fa se ma si mantalu mai na ia tanto felo ila so tai au ia I se tanto wa fa tanonga mai Samoa pe amos tanto wa so tainga ma le tanto finga malo ia ai awuri tele to te brede fia fifa mangalo sama tala wole tau tamali po se ngana fo pa papa la fo ifo ngama tele to ona ne Asiata mi se fo to sala ia bea mai la unanga Bluwave TV ma proclaim to te ia
soifua ma Emanuia.